जोङो गासैबो अमा फिनो गोरोंखा स्पेशली जोंनि बर' हारि आबौमोनहा गासैबो अमा फिखायो थ' बुहुत माने रोंनांगौ गैया रोंनांगौआ नैबावसो जे जों अमाखौ बोरै साइन्टिफिकेलि दा जोंनि आइया जोंनि आबौआ जेरैबायदि जोंखौ अमा फेदेर जाहोदों बेखौ बोरै जोङो साबसिन खालामनो हायो मासेबो थैयागारा जोङो बोरै हाजार अमा जों बानायनो हायो मालायफ्रा जेरै खालामदों जेरै जोंनि जे फोरोंगिरि पिक मिशननि मनज बसुमतारी बिथांनियाव तेजपुराव खमैयो 5,000 अमाया अराय समाय थायो जेसेबां आफ्रिकान सुइन बेमार फैबाय बायदिसिना अमानि बेमार फैबाय बिथांनि न'आव खिन्थु मासेबो थैहैनो हाया खारना मा बिथाङा गासैबो साइन्टिफिकेलि अमाखौ फेदेरो दा नोंसोरनि गेजेरावबो दङ नैबे राहुल बसुमतारी नार्जारी बिथाङाबो जोंनि डिपार्टमेन्टजों भेटेनारि डिपार्टमेन्टजों मोजां मोनसे सोमोन्दो दङ हाजार अमा बिथाङाबो सासे अलरेडि फेदेरखानाय सुबुं दा आं बिथांखौ इयुनाव बिराद गिदिर अमानि माने जोनोम होग्रा बा अमानि प्रडाक्शन खालामग्रा जानो हाथों आङो बेखौ बोर सारसिबाय आरो जे दिनै नोंथांमोननो जों जिखिनि बाय'सिकिउरिटि जि किट तारमाने जोंनि जे आबहावा जि जायगायाव जों अमाखौ फिगोन अमा थानाय जायगाखौ बे बारहावाखौ बै एरियाफोरखौ माबोरै जों साफा सुफा खालामना दोनगोन बेनि माखासे फोरोंथाय लेखा बे सिङाव दङ बेवहाय बर'निबो लिरनाय दङ बेवहाय फरायबानो मोनजोबगोन इंराजिनि दङ हारसानि दङ बै बुस्थुफोरखौ नोंथांमोना बाहायनांगोन এটা সপোন আমাৰ বিটিআৰ চৰকাৰৰ পৰা ৰচা যে পিক মিছন ইয়াৰ আমি 1000 আমাৰ যোনটো বেনিফিচিয়াৰী আমি এই বেনিফিচিয়াৰীবিলাকক আজি যোনটো বায়'চিকিউৰিটি কিট গাহৰিটো প্ৰডাকশ্যন কৰাৰ আগতে যিখিনি তাৰ মানে সেফটি যিখিনি মানে ঔষধ বা হাবি জাবি যিমান মানে পৰিৱেশ দিব লাগে সেইখিনি যোনটো সাইণ্টিফিকেলি যিখিনি কাম আছে তাৰ আজি আমি যি সিকিউৰিটি সেফটি যোনটো কিট সেই কিটটো আমি আজি ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰিছোঁ আৰু কোকৰাঝাৰ হিচাপে আমি ইয়াত আজি 150 বেনিফিচিয়াৰীক সেই বেনিফিটটো দিবলৈ গৈ আছে বিটিআৰ চৰকাৰে যে এটা পিক মিছন লঞ্চ কৰিছিলে এইবাৰ কিমান সফলতা হৈছে স্যাৰ 100% সফলতাত আমি আগবাঢ়ি আছোঁ সকলোৱে জানে যে আমাৰ আফ্ৰিকান যি সুইন ফিভাৰ যি আহিলে সেই সময়ৰ পৰা আমাৰ অসম চৰকাৰে আমাক অলপ মানে কৈছিলে কি অলপ সময় আপোনালোকে সেই মিছনটো বন্ধ কৰক কাৰণ ইয়াত বহু হাজাৰ কোটি টকা ইয়াত ইনভেষ্টমেণ্ট কৰা হ'ব গোটাই পইচা ধ্বংস হোৱাৰ ৰাস্তাত আছে গতিকে আপোনালোকে অলপ শ্ল' কৰি পেলাই সময় আৰু সুবিধাটো বুজি পেলাই আপোনালোকে আকৌ মিছনটো ষ্টাৰ্ট কৰক যেহেতু আমি এতিয়া অলৰেডি অসম চৰকাৰৰ পৰা গো হেড পাইছোঁ গতিকে আমাৰ কাম এতিয়া তীব্ৰ গতিত মিছনত আমাৰ মানে পিক মিছনটো হ'বলৈ গৈ আছে বা হৈ আছে